Leo tātou tatalo. Ia malie upo lo ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto I lau whawhawhaunga lo mātou atua o lo mātou papa ma lena te tongi ola ina I mātou. Ameni. O whaunga ina ia tus whaitau ia e lua. Tus whaitau mai le whengainga tuai I le perafetanga le profeta o Isaia. E whai loa mai ei popo ngā o le Mesia. Ia ma tātou whaitau ina ia le vaenga leo le tusio mātai o no le tusio mātai o lo whao ngā I le vai aso taluai ma le vai aso le nei. Mai o le whaitaunga atoa lea o le tusio mātai o mō le aso matai au. Nea laua tātou whaitau ina uma ia vaenga ia ma le tuspa ia. E o mai ia I tātou se malmalamanga o te tele. Ma se whamanatu mai ai tātou o tala e winga ia Yesu Keriso malona maliu malona to e soifua manu malo. Ono le perfetanga Isaia o se perfetanga e tele tausanga na whai ai le perfetanga lea. E lei manatu tangata iutaia a meo whatatau ia le perfetanga lea I le Mesia. Le Mesia o lo whatatali ei tangata iutaia. Manatu tangata iutaia o le perfetanga lea o lo whatatau ia Israelu maona puapua ngā. I le vai taimi na ave ina I wha tangata o taua ina. Ma whata whea ai le nu. Mai manatu la ia tangata iutaia o le mea le nā lai whatatau ia I le. Ia le perfetanga lea. I le Isaia 5:3 leo lo whamatala au I li ei pupua ngā. O le tangata o lo whamatala tala le lei mai mea o lo tupu I lona soifua. A ino wa fio mai Yesu ma wha loa I le fesota inga o le valo anga lea I le Isaia 5:3 ma mena tupu I lona soifuanga se iao lava ina whamasino ina ma whasatauro ina ma maliu. Ma toe tō manatu tangata I le perfetanga le perfeta o Isaia. Ma au mai ai ai lato le fesota inga lea. O le mea na valo ia e perfeta o le whengainga tuai. Ma le whataunu ina o le perfetanga lea I le fio mai o Yesu. Le laua tātou whaitau ma tilo a ngai tua. Ma tātou tō manatu ai I le finangalo le atua na momoli mai I perfeta. Le lavana whatau nuu ina e na o maliu mai Yesu. Ma whaila na ngā luenga mai o ina whasa tauro ina o ia ma maliu. Ma toe soi fua manu malo. O le manatu au tuo lo au mai mo tae au. A leo manatu e le a whao ngai. Au mai eise la unga mo tātou nei fiafi e. Wha pealo na wha matalaina. Pangatia male mamalu. Pangatia male mamalu. Misery and majesty. Misery and majesty. Pangatia male mamalu. E le mawhai ona wha matalaina wha atasi la sanga ia e lua. I se soi fua o stangata ola. O le pangatia toe mamalu.
o le upu pangatia. O le upu e whamatala ai le whiangai o le tangata mani ona tingā. Mani ona pupuanga, mani ona sawanga. Ona whamatala lea i le upu lea o le pangatia. Ona pupuanga, ona sawanga, ona oi, ona mapu i tingā, ona whamatala la le upu lea o le pangatia. Whamatala ai e le itu ai ngā la asanga lea e whiangai ma le tangata. A le upu mamalu. O le upu e whamatala ai le matangofie. Whamatala ai le whaeaina o se tangata. Whamatala ai le oli o le sio manga o se tangata e mamalu ma whaeaina. E whamatala ai le oli e whamatala ai le whaasili ina o le tangata. E le mawhaila na o whaatasi me i e lua. O se tangata o lo pangatia e mamalu. Ia po se tangata foi o lo mamalu o lo pangatia. E le whaingofia o na whialo whani mea ia i le soi fuanga o le tangata ola. Ai o le mistelio leo lo whamatala ai le vai aso ne. O le mistelio leo lo tele ina milo whaatasi. Ma sai whaatasi. I le vai aso le nei. O le ata vaia leo lo whamatala ina i le vai aso le nei. Ta ua le vai aso le nei o le vai aso pa ia a Holy Week. O lo whamatala ai le malanga whaatupu o Yesu i tono Yerusalema. Ai na ua whamatala le malanga whaatupu lea. O lo whamatala o Yesu o lo tie el tamai asini. E leo tie i se kaliota o lo taitai e ni solfanua malosi. Ia ma whawheao e ni fita ma o lo whamatala o le tangata o lo tie e le tamai asini. O lo ta ua le vai aso le nei o le vai aso pa ia a Holy Week. Ai o lo whamatala mai lava i le amatanga e o mai le whai unga o le vai aso pupua ngao Yesu. O le lato o maona soi i le whato angai Getsemane ma lona whaatu tolu o le whainga o lantatalo ma whai mai ua puna totolo na afu. O le whaalata ina e ona lava so. O le ave ina e fita ma whiangai ma ona whamasinonga. I le ngata o le whamasino ina i luma o tai o lotu iutaia na o foi le whamasinonga i luma o le malo Roma. O le whaasao loto ina o le pangota o parapa o whaasala ina Yesu. O le whiangai ma ona pupua ngā ma ona sāwanga i le aso atoa te iao lava ina tau ave ina ma amo ina lona sātauro i tuapā ma wha sātauro ina i Kolkota. O le vai aso atoa la lea, o lea e whamatala i le ngangana whai mai It's a Holy Week. Ai a whamatala mea ia e tutupu e lei lope whawhea o na whamalama ia le holiness o le vai aso ma mea o lo tutupu ai. E le whealo whani mea o lo tutupu ma le whamatalanga o lo whamatala ai le aso. Ma le vai aso ato le Holy Week. O lo ta ua foi le vai aso le o tae aoi o lo whamatala ina e tangata whai mai o le Good Friday. O le aso wharei le lei. Ia au a whamatala le lei o lo whamatala ai le whasataroina o Yesu. O lo whamatala ai le whiangai ai o Yesu ma o na sāwanga. O lo whamatala ai le amo ina o le sātaru mai to tonu o Yerusalema ngai tua pā o Yerusalema.
Whawheo na whawhealo whani mea ia e lua. O le lei o le aso. Ma mea o lo tutupu ai le aso. E le mawhai o na whamatala ina i se mawhau whau o se tangata ola. A mea o ni mea le lei mea ia o lo tutupu. E le whaingo fie. A ola ina au mai se manatu au tu e whapea pangatia male mamalu. E le whialu whanu. E le whaingo fie o na whamatala. Me le ala e ona o whai atu o le misterio le o le vai aso le nei. Ma o le misterio foi leo mea o lo tutupu. Pe whawheo na whamatala le pangatia o le mamalu. Pe whawheo na whamatala ina le whasatauro ina o le whaea ina. E le whaingo fie e a le tu whatasia o mea ia. E le whainga le malo Roma e le whainga o mea ia o whasatauro ina o tangata o a whasatauro ina o le whasalanga le malo Roma e whasala ai tangata mai se lava tangata e matu ia o lātou solinga tū la fon. O le whainga la a leo le tū sia o le laupapa e whatautau i le ua o le tangata e whamatala ai lana anga sala na whai ua ala ai o na whasatauro ina. Mai fōringa mai o le melea lea sa tupu na ala ai o na tū sia le whamatalanga leo a whai ma tātou matua o Iesu le nei o le tupu o tangata iutaia. O le salala lea Iesu. Tusa male me leo whapi lunga o le satau. Ina iai loa e tangata walan whasatauro ina le tangata lea. O no le whai mai oi o le tupu o tangata iutaia. Le lai o na au mai le whamatalanga lea. Whawheo na whamatala le tupu a o lai whasatau. Whawheo na whamatala i lunga o lau papa o le tupu a o lo whasatau ro whatasi ma pangota. Whawheo na whawhealo whani me ia lua. O le whamatala ina o stangata o se tupu. Ai wana whiana whaasala ai ma o se anga sala ia le tupu. Le tā ua o se tangata o le tupu o tangata i utaia. Whawheo na. A lea lai fōringa mai o le ata lea o lo au mai. A tono le ata foi lea leo lo au mai ai le manatu au tū lea o le pangatia ma le mamalu. O le ata o lo whamatala ai Iesu Keriso o lo whengai ma ona popo ngā. Ai o lo whaalia ai lona mamalu. O lo whaapale ina i le pale tuitui e lo ai ona popo ngā. A o lai whailo na pale. O lo whaatautau ina i lunga o le sātau. A leo wa whamatala ina o le tupo tangata i utaia. O lo whamatala ina le apostolo Ioane e whapea e tolu ngangana sa tu sia ai le inscription lea. Sa tu sia ai le whamatalanga lea e whamatala ai Iesu. E le nao le ngangana i utaia na whaonga. Ma o ngangana i longa o lea vaitai sa tu sia ai. Ma o lo whai loa ai le momoli ina o le whiau. Lea o lo whamatala. O lo tu sia o Iesu o le tupo tangata i utaia. Ma o lo ia pale foi le pale tuitui. Whai loa ai o na popo ngā, ma ona ti ngā. A o lo whamatala ina ia o le tupo. Ngā e ngol tusi len tātou whaitau ina mai le tusi o Isaia. O lo whamatala i e Isaia popo ngā o le Mesia. E mai e Isaia wā o le o ia na whasatoro ina whatasi o ia.
o le tangata whanonoa, o masani foi male tinga, e moni wana tau ave o tātou tinga, mana tau ave o tātou whanonoa. Aua manua o ia o no tātou soltu la fono, ua momo o ia o no tātou wa mioleanga. O lea o inga e file mu ai, tātou sai o na lunga lea, o na wha lava foi, o malolo ai, tātou. Fo linga mai o lo wha matala se tangata e ao te tele lo na lofa ma lo na ngalelei. A lo wha matala ina lea lofa lea ini pupuanga, mani whaingata, mani pangatia, mani sāwanga. E leo wha matala ina i se awala e file mu, a lo wha matala i se awala e au mai aia pupuanga o le li. Tala o lo wha matala ina mai e mātai o lo maniro le leiri a vaenga ese o mea sa tupu. Ai ane ua o le taimi e wha sa tauro ai, ai tu sia i lunga o le sa tauro o Yesu le nei o le tupo tangata i utaia. Ina ua tu sia Paulo ile le kalesia i Korinito matau mawhai e wha matala le winga o le sa tauro. Ona wha pea leo le tala Paulo i le kalesia i Korinito. A wao le mata upu i le sa tauro. O le valea le ye o malaya. A o le mana o le atua ia te latou ua whaola ina. A wao lo fai mai utaia se whailonga, ma e leni o lo sa ili latou i le poto, a o i mātou, ua mātou tā lai atu i a ke riso na wha sa tauro ina. O le mea tau sua ia i utaia, ma le valea ia e leni, a e peitai o e ua vala wina, o i utaia a toa ma e leni, ua fai ke riso ma mana o le atua, ma poto o le atua ia te latou. O lo whamatala whaatasi a popo ngā i e suiron whaasata roina, ma whamatala whaatasi atua i male whaupunga lea, o le mana o le atua. O le poto o le atua. E leo whamatala ina o ni puapua ngā, a lo whamatala o le mamalu, ma le silisili ese leo le atua, ua whaalia i puapua ngā, ma ti ngā o Yesu Keriso. Ma o le whamatalanga foi lea, o lo loto i maua leo apostolo, pei foi ona whaia apostolo Ioane, a wau whapea lava o nā lofa mai o le atua i le lorolangi, wa ia au mai ai lo nā tali e tō tasi. Ina ia le whano, se tangata e whatuatua ia te ia, a ia maua ia le ola whawawau. O le mamalu le nā o le atua. O le silisili ese le nā o le atua e whaalia i lo nā lofa tūnoa. Ma o lo nā lofa tūnoa, na whaalia i popo ngā, ma mawhatianga na whea ngai malona lavalo pele. O le fisili tā ua mo tātou. A whai o le whaalinga leo le alofa tūnoa o le atua, o lo whaalia i popo ngā, ma whainga tā, ma ti ngā, o lo whaalia i le tāu langa o sia e le atua e ala ilona lavalo pele. O lo whaalia i le tongi ola ina e ala i le maliu o lona lavalo pele. Whawheo na tali le alofa tūnoa leo le atua. Whawheo na o na tali e tātou. Whawheo na o na tauile le ito i ngā lofa lea. Ina wa whamatala e Paulo le whesota inga o le whasa tauro ina o Yesu
ma lona soifuaga faatagata ofo ina atu mo le atua ona faile Paulo le faamatalaga lea. Ua faasatauloina faatasi maua ma Keriso. O te lē toe ola au Keriso o lo ola i totonu iā te au. O le ola foi o te ola nei ai i le tino, o te ola ai lava i le fatuatua i le alo le atua. O le nā alofa mai iā te au, ma foa ina mai o ia e ia mo au. Fōlinga mai e leo le whamoe moe mo tātou. O lo tātou tau mawhai e fōai atu ni mea e taui ai le alofa ma le anga le leo le atua mo tātou. Ai o le whamamaluina e le atua o i tātou. E momi ai le sota inga wawalanata leo tangata ma le atua e peon whamatala ina e Paulo. Mai Paulo e leo toe ola au Keriso lo ola i totonu i a te au. O le ola foi o te ola ai nei le tino. O te ola ai lava i le fatu atua. I le alo le atua o le nā lofa mai i a te au. O le so tanga leo lo nau. Le atua e maua e le tangata. Le e whamatala le apostolo Ioane i le whaupunga lea wa whapea lava o nā lofa mai o le atua i le rolangi o ia au mai ai lo nā tali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whatu tua i a te ia. Ina ia le whano. O le whano la o tangata mafua mai. Ono o tau tinonga lea Paulo leo lo whamatalaina. E leo toi ola wa Keriso lo ola i tono i a te au. Le ola foi o te ola ai nei le tino. O te ola ai lava i le whatu atua i le alo le atua. O le nā lofa mai a te au. Ma foa ina mai o ia e ia moa. Tā ua leo le whamanatu ina pea. E le au Kerisiano o le maliu male toi soi fua manu malo Yesu. E le ina ia tau a mo ai tātou. I ne mea tātou te foa i atu i le atua. Ai ei loa ia le tangata Kerisiano le alofa tū noa o le atua mo ia. Ma le fina ngalo le atua ina ia maua le mafutanga. Ia maua le sotanga i le vāo le atua na ia whaia i tātou. Mai tātou o mea na ia whaia i lona lava fina ngalo alofa. Heo tātou tālo. Mato iaile nei foi vai tau i le nei tau sanga. Vai tau e tō manatu ai le tangata whatua tua. Tō manatu ai le tangata Kerisiano. I le alofa ma le anga le leio o le atua moi mato. Mato whalongo longo. I le tau langa o le tongi ola na sau nia e lo lavalo pele. O le na maliu. E na ia whaola ina i mato o tangatanga sala. Ia tu mau i o mato loto ma o mato nganga. Ma ia lui tau ina ailo mato wola fatu tua i lau fio. O au mato talo ela i lo suafa Yesu. Amen.